Wai ka hua, wai ka tohu, mā tētahi whakataitai manu o te tau, hei whakatairanga i te noho tatakore haha e hau ai te rongo o tērā manu puta katoa i te ao, me te hia kēnei rau manopōti i tukuna ki aia. I te putanga o te ngutu o te Pūteketeke, hei manu o te rautau. Anea Michael Cugley. Ko te manu rere i ngā whatu manawa o te tini kua tohua hei toa o te rautau. What a fantastic kind of random opportunity to be able to showcase our, beautiful manu to the world. And in this case, the Pūteketeke, which has a landslide victory, it's fair to say, thanks to old mate John Oliver from that other side of the world. I tērā wiki ko te kaiwhakataki hōtaka Amerikana ko John Oliver i tīmata ki te kaha hāpai i te Pūteketeke. Nā te nui o ngā pōti huri i te ao i whakaihu aka. I ngā pōti 239 mano he re kua tahou. Votes came in from 195 countries across the world. So that's pretty spectacular in terms of being able to shine a light on what's special about this place. And what it means, though, is we are now going to have to demonstrate that we can look after this stuff. And, 82% of all our native manu are threatened with extinction. So we've got some work to do. Ko te re koata o mua i puta i te tau 2021 i ngā pōti e 56 mano koni atu i tukua. Engari hei tā toki ko ngā mea e rua i pai ki te whakatairanga i te oranga tonutanga o ngā manu Māori o Aotearoa. We want to use this opportunity and the love that both New Zealanders and our international bird lovers have shown to build on benefiting our native wildlife and their habitats. Anika hoki tana whakamihi. We are the bird of the century. I mean, it is to be expected. I mean, look at our plumage. And sorry about it. Ka hāngai pū tonu te aro a Forest and Bird ki te haumarutanga, ki te oranga tonutanga hoki o te tai ao, me ana uri. Michael Cugley, Te Ao Marama.